Jesucristo munayninpi napaykumikichis tukuy kankunasman. Qallarisunchis kay programa de escuela sabática. Kay yachaqakuna p'anqapi yupayninqa kashan pusaq. Kay sábado iskay chunka tawayoq agosto killamanta. Titulontaj nishan hanaq pachamanta yachachiq kunanqa mañakusunchis tatanchismanta allinta hapiqanapaq orakusunchis. Hanaq pachapi munasqa tatayku kunan mañarikamuyki qanman yanapanawaykupak kay tukuy yachaykunata umaykupi sunquykupi hap'ikunaykupaq. Bendeci tukuy wawasniykita pikunachus uyarimunku chayta ahinamanta astawan yachakunankupaq munakuyniykimanta. Tukuy yachaykunata umaykuman apamuwayku munasqaykiman hina. Chay tukuyta mañarikuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Sunchis kay introducción. Isaías p'anqapi hatun yupaynintaq kashan hesq'un huch'uy yupaynintaq iskay. Laqapi puriq runakunaqa hatun k'anchayta rikunqanku wañuspa laqayninpi tiyakuq runakunamantaq k'anchaykamunqa hinata nishan. Sumaq k'anchay chamunqa tukuy pichus laqapi kashanku. Diospaq llaqtanqa k'anchayta riqsinqa. Sichus paykuna laqawañuypi kashanku k'anchayta riqsinqanku. Kay notapiqa nishawanchis runas sumaq yachayninwan chantapis yachayniyuq paykunaqa hap'iqasqanku imaynachus kasqa chay allin yachaynin Diospaq kamachiyninmanta ejemplo maypichus mana hatuchakuspa qatisqanku Jesucristota chay runasqa nisqanku pichus qatikusqunata ignorantes mana yachayniyuq kay pachapiqa sichus runas atinkuman qhawayta sumaqmanta qhawankuman chay runasta mana hatuchakuspa paykunaqa hap'isqanku chay yachayta haqay hanaq pachamanta. Chaypi kashan sumaq yachayqa. Chaypi kashan maestro pichus parlarqa may nipi runa parlanchu kay pachapiqa. Pay parlarqa chaqanta, kawalta, niyapaykuspa, nitaq hatunchakuspa. Chay k'anchayqa hamun noqanchisman. Chay hanaq pachamanta maestroqa hamun noqanchisman yachachiq. Chay kashan chay k'anchayqa, chay yachayqa mana hatunchakuspa nishawanchis noqanchistaqa. Chayta yachaqasunchis noqanchisqa kunan kutipiqa. Imaynatachus noqanchis hap'iqana tiyan chay yachaykunata hanaq pachamanta. Chay maestro yachachiwasunchis. Amén. Ñawpatapukuytaq nishan imanisqan munakuywantaq hanaq pachamanta tatanchis sonqonchista tukuchin qhatikunanchispaq chay direccionta. Kay tapukuyta qosunchis hermano Guido. Pay kutichimunqa Mendoza llaqtamanta. Pachi, hermano Richard. Imaynalla munas hermanos, Dios tatanchik munakuyninpi napaykamuykichis tukuy qankunaman. Kunanqa kay kaqta pukuyta kutichisunchis. Imaynatachus Biblia niwanchis kay Isaías p'anqapi capítulo 48 versículos 17. Ahinata Dios tatayki nisunki, noqa Dios niyki, noqa Dios kani, noqa allinikipaq yachachiyki. Dios tatanchesqa munakuyninpiqa yachachiwanchik tukuy imata.
Qayna kawsayninchispi laqhapi purirqanchis. Kunanqa k'anchaypi purinchik. Porque uqkutiqa Dios tatanchis kawsayninchisman chamusqa. Chayrayku kunanqa k'anchaypi purinchik. Chayrayku tukuy runata pichus laqhapi tiyakushanku yanapana. Dios tatanchik ñaninman apana. Munasqa hermano, maymantachus qan uyarimushawanki kunanqa. Qanta niyki, wasiykipi, llank'ayniykipi, tukuy larupi k'anchanayki. Ahina Diosninchis o Jesusninchis kay mundu kay pacha hamuqtin niwanchis tukuy pichus kay ñanta qatikunku k'anchay kananku. Chayrayku sichus mana k'anchashanchis k'anchana hermanos. Amén. Pachi hermano Guido, allinkutichishqaykimanta kay tapukuyta napaykamunkichis tukuy pichus uyarimushanku haqay Argentina suyumanta. Iskay kaq tapukuytaq nishan, imatataq munan señor ninchis wawasnin ruwanankupaq? Imatataq ruwanqanku chantari? Kay tapukuyta qosunchis hermano Juan, pay kashan kay Yallawa llaqtapi. Chaymanta kutichimunqa. Qhawarikusunchis kay Jeremías p'ankapi kinsa chunka kinsayuq hatunninpi y huch'uyninpitaq kinsa. Kay hinamanta Tata Dios nisawanchis. Qhaparikamuway nuqataq kutichispa sut'inchasqayki hatuchiq imasmanta mana yachasqayki pakasqa imasmantapis. Tata Dios imaniwanchis? Qankunaqa qhaparikamuway, nuqata mañakuway niwanchis Tata Dios. Nuqata mask'akuway, nuqata mañakuway. Y nuqataq imaninshi Tata Diosqa? Nuqa qankun yachachishayki. Tukuy imata nuqa yachachisayki. Pero chaypaqqa imata rurananchis tiyan? Qhaparinanchis tiyan, mañakunanchis tiyan. Tata Diospa manta palabranta entendinapaq, yachanapaq, leyinapaq, entiendinapaq imata rurananchis tiyan, mañakunanchis tiyan, qhaparikunanchis tiyan. Paytaq nincharayku kaypiqa yachachiwasunchis. A veces nuqanchik mana fácil Dios palabranta entendinchis. A veces pastor predicamusaqtinpis mana imatachus paran nispa a veces mana sumaq entendinchis. Pero chaypaqqa nin mañakunanchis tiyan Tata Diosmanta entendinapaq y Tata Diosqa yachachiwasunchis nin tukuy imata. Mana yachasqaykita nuqa yachachishayki niwanchis Tata Diosqa. Mana entendisqaykita nuqa entendichikusayki ninchis payqa. Chayrayku nin Tata Diosqa mana aqllakunchu kay ñanpiqa sumaq runasta, sumaq yachachisqa runastaqa. Sino maychus payman munakunku, maychus payman qhatikuy munanku, chay runasta Tata Dios aqllakun. Porque kaypiqa nin Tata Diosqa de acuerdo qaw yachasqaykiman, de acuerdo kallpitaykiman hina qantaqa wahakusunki. Payta qhatikunaykipaq. Chayrayku nin kaypiqa astawan lindo nin Tata Diosmanta yachaqana. Astawan kusa nin. Chayrayku nin kay kasan kusa, kay kasan kawsay vida nuqamanta yachanaykichis tiyan, nuqamanta riqsinaykichis tiyan nin kay Juan p'ankapi chunka qanchisniyuq hatunninpi huch'uyninpitaq kinsa. Chayta nisawancharayku nin kaypiqa nuqanchik riqsinanchis tiyan mayqanchik chay Diospata verdad ñaninta. Pero chaypaqqa payman mañakunanchis tiyan. Chayrayku Tata Diospiqa nin tukuy ima kan. Paypi kan limpu yaku. Paymanta chay limpu yakuta hapikusunchis, hapiskusunman. Y sunqunchisman, vidanchisman hunt'anman hermanos. Ama kankunaqa niychis mana entendinaychis, mana atinaychis.
qhasillay puspinani a veces na piensanchik mana hermano mañakuy tata Diosman ama iskayachaspa ama kanqanichu mana punachaqchu mana mañakuy sonqa tuykimanta mañakuy tata Diosqa dirigisunanpaq pero tata Diosqa uk día Salomonta imanirqa tukuy imaman mañakuway imata munanki mañakuway Salomonqa mañakurqachu qurita aututa wasista imata mañakurqa Salomonqa mañakurqa sabiduriata pueblo diriginanpaq pueblo yachachinanpaq kikinta nuqanchis kunantiya imata mañakunanchis tiya yachayta paymanta yachaqananchispaq y paymanta runaman willananchispaq hermanos Tata Dios bendición palabranta amén. Pachi hermano Juan allí kutichishqaykimanta kay tapukuyta napaykamunkichis tukuypichus uyarimushanku yayawa llaqtapi kinsa kaq tapukuytaq nishan imaynatataq yachachin Diospaq llaqtanta chay hanaq pachamanta yachaykuna kay tapukuyta qosunchis hermano Narciso pay kashan haqaykanarami llaqtapi chaymanta kutichimunqa. Munasqa hermanos ni hatun napaykuy kachun tukuy qankunapaq Tata Diospaq munakuyninpi sapa noqanchik sapa p'unchay yachakunanchik tiyan imastacha Tata Dios yachachishawanchik chaykunata kunan kutichisunchik kay kinsa kaq tapukuyta y willashawanchik kay Ezequiel p'anqapi hatun yupayninqa kashan tawa chunka tawayuq huch'uy yupaynintaq kashan iskay chunka kinsayuq y Tata Diospaq palabranqa nin kay hinata yachachinqanku llaqtayman paykuna t'aqanankupaq imachus chiqan y imachus mana chiqan chaymanta yachachillanqataq paykuna qhawanankupaq imataq limpu y imataq mana limpu ahinata kay profeta Ezequiel nishawanchik imaynamantataq Tata Dios capacitawasunman sapa noqanchikta o llaqtanta Tata Dios haqay hanaq pachamanta hamuq yachaywan sapa noqanchik qhawananchikpaq imataq chiqan y imataq mana chiqan ima kusastaq limpu y ima kusastaq mana limpuchu y chaykunata noqanchik t'aqananchik tiyan ahinamanta Tata Dios yachachishawanchik sapa p'unchay y kay notapi nillawanchikta qutuchakuychik qankuna almaykichikpaq Tata Diospaq palabran chaypi k'anchanqa y yuyarikuychik sapa p'unchay qankunaqa chay tukuy caracterniykichikta wiñachishankichik kunan tukukuy p'unchaykunapaq ichanta haqay wiñay kawsaypaq nuqanchik sapa p'unchay imatachus ruwasqanchikmanta o imatachus parlasqanchikmanta chay tukuy imawan caracterninchikta wiñachishanchik mana allinpaqchu o allin cosaspaqchu ahinamanta Tata Dios yachachiwanchik capacitawanchik noqanchik qhawananchikpaq imataq mana allin y imastaq allin ruwanas ahinamanta Tata Dios yachachiwanchik y noqanchik maypitaq tarisunman chay tukuy imasta nin kay Biblia Tata Diospaq palabranllapi noqanchik taripasunman chay chiqankaq ñawpaqman rita ahinamanta Tata Diosqa yuyayta haywawasun chay t'aqananchikpaq ima mana allintaq ima allin cosastaq chaymanta munasqa hermanos Tata Dios yanapawasuchun sapa noqanchikta ahinamanta sapa p'unchay paypaq yanapayninta mañakunanchikpaq tukuy Tata Dios bendeciwasuchun tukuy noqanchikta amén. Pachi hermano Narciso allin kutichisqaykimanta napuykamunkichis tukuy pichus uyarimushanku karanavi llaqtamanta tawatapukuytaq nishan ima k'acha rikch'akuytaq
rikuchin pikunachus kanko paypaj yachachisqas. Kay tapukuyta qosunchis Pastor Corsino pay kutichimunqa Santa Cruz llaqtamanta. Monasca, hermanos, Señor Jesucristo, Pay Maestro, Pay Achachin, Yachachiwanchis, Palabranta, Pashinshawan, Munakuiwan, Tukui, Pisconachos, Yachakuy Munaskunam. Kay Dios pas palabran penen ajinata, kay Tawakaj Tapukuy Manjina, kay lección ninchispe. Y matataj y mawantaj comparasja kanko nin kay maringunachos Dios pas palabran manjina causanko, Dios pas palabran manjina uyachachinko tukuy runasman. Kay Daniel peganen los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Entonces, pitaj yachainioj runa, pichos tata Dios ta sirve. Pichos tata Dios ta monaco, pichos tata Dios pa nesganda roaj, anchay, yachay nioj runa. Entonces chaytaj, kancharenga hagay hanaj pachap imendadas kancharinko inti kille chascacona, ajina kancharenganko nen. Tata Dios pa ñampagempe, kaimaen unachos Dios pa palabranta y achachis conaga. Los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas perpetua eternidad. Entonces, paiguna, kay estrellas jena, manchaita, kancharenganko, tata Dios ñampagempe y zona ñampagempe. Porque ejemplo kango paiguna, chegan causa y ningupe, para y ningupe, tukuy ruay ningupe. Entonces, unos hermanos, sigue no ganjes skaita monanjes, ejemplo, tukuy runaspaj, sigue no ganjes kanchay monanjes, runah ñampagempe, tata Dios ñampagempe, porque Señor ninjesqa luz, kanchay, entonces no ganjespes, canallanjes tian, kanchay, kay mundope, runa masenchispa. Pero chay pacta entonces no ganjisqa, dependenaich tian tata Dios manta, palabran manta, chay palabranta obedecespa, palabranta yachachispa, palabranta casuspa, entonces kanchay casunches tukuy runapa. Monas hermano, Dios pa palabranta casoy, Dios pa palabranta chay manjina causacuna cachon, Yemputa, cheganta, tata Dios pañambagembe. Tata Dios ninches, toko yagankunata, hermanos ne, bendice suchon mancha y hatun manta. Chay hatun de su toko yagankunapa. Amén. Pachi Pastor Corsino, allí kutichis kaikimanta, kaita pokuita, napuikamukichis tukuy pichus uyarimushanku, Santa Cruz llaqtamanta. Pescatapukuita nishan. Imatatah yachachinku chay fieles hatikukkuna Señor ninchis manta kaitapukuita qosunchis Pastor Demetrio pay kutichimunqa Cochabamba llaqtamanta. Kay phishqakaq tapukuypi niwanchik ajinamanta. Kay phishqakaqpiqa nishawanchik imaynatataq nuqanchik yachachinanchik tiyan como Señor nincha Jesús pa wawasnin hina. Chay chiqanñampi kawsakuqkuna imaynatataq yachachinanchik tiyan runa masinchikman. Primero tata Dios pa palabranta mikunanchik tiyan sumaqta yachachinanchikpaq y paypaq hinataq kawsananchik tiyan. Chayrayku tata Dios pa palabranpiqa nishawanchik ajinata kay Mateo 28 y huch'ikaq chilayninpi kashan 20 iskay chunka. Niwanchik ajinamanta tata Dios pa palabranqa. Yachachimuychik. Yachachimuychik.
paykunaman imatachus noqa kamachirqaykichik, yachachimuychik paykunaman imatachus noqa yachachirqaykichik chayta, imatachus Tata Diosqa yachachiwanchik hap'anchik chay Santo Espíritu niqta kay palabranmanta, chaytaqa willarimuna tiyan runa masinchikman, hinamanta runa masinchikpis salvakuyaptinman chayta nishawanchik. Chanta paykunapis kasunankupaq, chanta yachaychik noqa qankunawan tuta p'unchay kasqayta kay pacha tukukunankama. Chantapis qankunaqa yachaychik noqa qankunawan tuta p'unchay kashani hasta kay mundo tukukunankama. Entonces Señorninchik Jesuspaq palabrantaqa willamunakachunari, runa masinchikman willamunakachun. Entonces Tata Diospaq palabranta nuqanchikqa Santa Biblia, kay Santo Libro nischa q'ipikuytawan kachaykunakachun y willamunakachun runa masinchikman. Señorninchik Jesús hatun chay k'aspi cruzpi wañusqanmanta, yawar hich'asqanmanta sapawq wawanpaq, nuqanchikpaq hinataq runa masinchikpaq willamunakachun. Chay willananchikpaqqa sumaqta nuqanchik mikhuykuna tiyan kay Tata Dios palabranta, kay musuq t'ant'ata, sumaq saqsasqata y chaytataq willarina tiyan. Chayrayku Tata Diospaq palabranqa nin runa masinchik tal vez laqhapi kashanku, chay k'anchay tarinankupaq. Kay Salmos pachaq isq'un chunka isq'uniyuqpiqa nishawanchik y pachaq chunka phishqayuqpiqa ch'uy chillayninpiqa, palabraykiqa purinaypi k'anchana hina, palabraykiqa purinaypi k'anchana hina. Opa Tata Dios palabranqa k'anchay, kay laqha mundupiqa sumaq k'anchay, ñanniqpitaq k'anchay hina. Entonces chay huch'uy k'ullk'uñantaqa kay Tata Diospaq palabran pusawasunchik, laqha kashan. Entonces kay Tata Dios palabranqa k'anchay nuqanchikpaq. Chay k'anchaytataq willananchik tiyan runa masinchikman. Maychika chinkayman rishanku, maychika wañuyman rishanku laqhapi. Entonces chayta willarimunanchik tiyan nuqanchikqa runa masinchikman. Pero kay notitanpiqa nishawanchik hinamanta, Tata Diospaq palabranqa kawsashaq, mana wañusqa librochu, kawsay libro Santa Biblia, mana kay mundo qillqasqa hinachu chayqa, kay mundo kay hallp'apatallapaq, pero kay Tata Dios palabranqa wiñaypaq, chayta nishawanchik. Chanta nillawanchiktaq nuqanchikqa sumaqtapuni Tata Dios palabrantaqa qhawarina tiyan, ñawirina tiyan, entendinanchik tiyan. ¿Por qué? Chaypi kashan yachay, chaypi kashan yachay. Y hinataq yachakusunchik wiñaypaq kawsananchikpaq. Amigo, hermano, hermana, Tata Diosmanta ama kacharikunachkachun. Tata Dios sumaqta yachachiymunashawanchik palabranta y sunqunchikman hap'inakachun hermano, hermana. Chayta niwanchik kay phishqakaq tapukuy. Tata Dios bendicichun palabranta. Amén. Pachi, Pastor Demetrio, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Soqta kaq tapukuytaq nishan. Pitaq yachachinanku karqa, maypichus Salvador ninchis, tatanman kutipusqanmanta. Kunanqa kutichisunchis kay soqta tapukuyta. Lucas p'anqapi hatun yupaynintaq kashan chunka iskayniyuq, huch'u yupaynintaq kashan chunka iskayniyuq yataq. Chay pacha Santo Espiritunmi imatachus parlanaykichikta yachachisonqachik nispa. Tapukuytaq
nishan. Pitaq yachachinanku karqa maypichus Salvador ninchis tatanman kutipusqanmanta. Kay Diospaq palabranpiqa nishan Espíritu Santo hamunan karqa yachachinawanchikpaq. Imatachus noqanchis parlananchis tiyan, ninanchis tiyan, imaynatachus noqanchis purinanchis tiyan kay pachapiqa. Kay Espíritu Dios mantaqa payqa mana niwanchikchu, kayta mana ruwaychu, nuqa kashani qampi, mana llank'aychu, mana wakichikuychu, payqa mana nishawanchikchu chaytaqa, maypichu noqanchista Diosqa quwarqanchis talentosta, chayta noqanchisqa sumaqmanta ruwananchis tiyan. Payqa yachachishan tukuy pichus qhatikunku imaynatachus ruwana tiyan Diospaq hina, imaynatachus noqanchis adorananchis tiyan Diostaqa, imaynatachus llank'ananchis tiyan, purinanchis tiyan, parlananchis tiyan kay pachapiqa. Mana ruwasunmanchu noqanchisman hinaqa. Kay pachapiqa Jesucristopis parlarqa Diospaq hina, paypis purirqa paypaq hina. Mana ruwarqachu payqa payman hina, Espíritu Santo paypi kasharqa. Hinamantataq noqanchisqa Espíritu Santo hamun noqanchisman. Sichus noqanchis mañakusunchis Espíritu Santota, pay llank'anqa noqanchispi. Pay niwasun imatachus ruwana tiyan allinmanta paypaq. Amén. Qanchis kaq tapukuytaq nishan. Imaynata chanta pihina yachachinqanku Tata Diospaq llaqtan waqkunaman. Kay tapukuyta qosunchis hermana Virginia Condori. Pay kutichimunqa Cochabamba llaqtamanta. Kay preguntapi 7 pregunta niwashanchis imarayku ipihina yachachinan tiyan kay pueblo de Dios uhkunaman. Imaynata y pijina. Entonces kay Dios tatanchik palabran pinin imaynatachus yachachin sumaq autoridad kay imana escribas hinachu. Entonces pijpata tierqa sumaq autoridad, hermanos, karqa Señor Jesucristo. Suma autoridad payqa yachachisqa puebluman. Y hinata ñuqanchis kay hina Jesucristo hina ñuqanchis yachachinanchis tiyan pueblo de Diosman y uhkunaman. ¿No ve? Pueblo de Dios kanchis ñuqanchis. Y pijpata tierqa autoridad Jesús. Entonces Jesús hina ñuqanchisqa yachachinanchis tiyan uhkunaman. ¿Ya? Y kay notitapi niwashanchis nin kay agentes celestiales yachachin suma hatun leccionista por imaynatachus creenchis Dios tatanchis Jesucristupi. Y pay nin capacitan yachachin kallpata qon imarayku, o sea imapa ñuqanchis atipananchis kay pruebasta, dificultasta, chay tukuy atipananchis. Entonces kay medio de conocimiento ñuqanchisqa alcanzananchis tiyan, o sea taripananchis tiyani la kay sumaq perfección ta espiritual, o sea perfección tatarinanchis tiyan, pero perfección espiritual. Entonces hinaman hinanin kay vidanchis santificanin y yachan
chamuitanin como la de Jesús, ¿ya? Entonces, ñuqanchisqa hermanos, kaypiqa kawsakunanchis tiyan yachachispa sumaq autoridadwan uqkunaman, mana vacilananchistu tiyan, ay atisaqchu manachu, o sea, kaychu verdad mana, sino sumaq ñuqanchis creenchis, ¿no ve? Jesuspi, creenchis palabrampi, y hinaman hina ñuqanchis yachachinanchis tiyan autoridadwan uqkunaman. Chayta kaypi Mateo 7:29 ni, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, ¿no? Autoridad, ñuqanchis tiyan nantiyan autoridad, y mana escriba hinachu yachachinanchis tiyanchu, sino ñuqanchis yachachinanchis tiyan Jesucristo hina autoridadwan. Sumaq p'unchay kachun, Dios tatanchis bendisuchun limpo hermanusman. Amén. Pachi, hermana Virginia, allin kutichisqaykimanta kayta pukuyta. Hinamanta tukunchis qawariyta kay yachaqakuna p'ankata. Jesucristo parlarqa kabalta, cheqanta, mana manchikuspa, mana yapaykuspa. Payqa kasharqa seguro imatachus nishan chaytaqa. Palabranqa karqa seguridad runaspaq. Hinallataq ñuqanchisqa parlananchis tiyan. Amén. Munasqa tatay qankashanki hanaq pachapi, chaymanta uyarimunki tukuy wawashniykita tatay. Kunan kutipi mañakuyki chay yachakuyta maypichus qanmanta hamushan, qanllapi tiyan chaykunaqa wawashniykita yanapay tatay, kallpachay, Espiritu Santuykita kachamuy llank'ananpaq sunquykupi tatay. Angelesnikitataq kachamuy hark'akunanpaq tukuy wawashniykita, qanllapi salvacionqa kashan. Nuqayku atinikuyku qanman tatay. Perdonawaykutaq tukuy huchaykumanta, kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén.